Dentro encuesta. Saps què és el dia de l'esport? Una jornada on tot el centre participa en activitats esportives. Saps qui ho impulsa? La Fundació Trinitat Alfonso, amb el suport de la Conselleria. Quina temàtica té enguany el dia de l'esport? Els hàbits saludables. Què són per a vosaltres els hàbits saludables? Una alimentació sana i equilibrada. I un poc d'esport cada dia. L'any que ve repetim... El dia de l'esport? Per suposar que sí! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my Com sabeu, el dia 4 d'abril és el dia de l'esport de la Fundació Trinitat Alfonso. Enguany la temàtica són els hàbits saludables i per a fomentar-los anem a fer un concurs de fotografia de desdejuni saludable. my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer, believer. You break me down, you build me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. You break me up, believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open.